Zidar iz brdica. Mnogo je razliku od pržene ribe. Zatvoriš nos. Godinama se potvrđuje da su najbolji kosci iz Republike Srpske iz Mrkonjić grada. Zna se da imaju najbolje kosce i najbolje kovače. Ahmo Zonić je najstariji kovač u ovom kraju. On izrađuje kose već 40 godina. Garantujem da 100% da mora valjati. Milorad Sladojević je i kovač, a i najbolji kosac na prostorima stare Jugoslavije. Moraš voliti kositi travu, moraš znati to. I dalje u Šipovu živi Jovo Kovač i po zanimanju kovač. On još uvijek pravi stari nož, šklopac, od ovnovog roga i od cevi puškomitraljeza. To je to. U selu Majdan 3 su brata Anđelića i 3 kovačke radionice. Svako doktor i glumac ne može biti. Ovi ljudi zlata vrede. Oni zaustavljaju vreme i ne daju da zamre kovački zanat. Kosidba na planini Rajcu je tradicionalni događaj. Takmičenje u prirodi sa drevnom alatkom. To je trenutak koji podsjeća na opstanak čoveka u teškim uslovima. Kosidba na Rajcu je manifestacija koja traje već 40 godina. Dobar kosac treba da pokaže istovremeno i brzinu i pravilan otkos. I za jedno i za drugo treba mu dobro iskovana kosa. Izrađuje se manje više svuda na prostorima stare Jugoslavije, ali zna se čije su kose najbolje. Treba samo doći u Mrkonjić grad, u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Ovo je brdsko-planinski kraj zapadne Bosne. 21.000 stanovnika. Mrkonjić grad je okružen planinama, gde se stanovništvo bavilo i danas bavi eksploatacijom šume i stočarstvom. Ahmo Zonić je vlasnik kovačke radnje, a kovačko znanje staro je u ovoj kući gotovo 5 vekova. Ova kovačka radionica utemeljena je 1569. godine, a svojevremeno u Mrkonjić gradu bilo je 36 ovakvih kovačkih radnji. Iz vremena Austro-Ugarske stoji podatak da su godišnje proizvodili 8.000 kosa i oko 15.000 noževa. Sirovina za pravljanje kosa stizala je, a i danas stiže, iz Austrije, iz železare Franz Mayer iz grada Linca. Šta to znači? To je, što je god duži zvuk, sve je kvalitetniji. Ahmo Zonić ima 66 godina, još je u punoj snazi. Živi i radi sa sinom Nerminom, a tu mu je i supruga Biba. U dvorištu izvorni pas, bosanski tornjak. U radionici rade sve vrste sečiva, i sekire, i noževe, i potkovice, makaze, kosni alat. Radi i bradve, koje se mogu naći još samo u muzejima. Ovaj čovjek ostao je onako iskren i tradicionalan. Opet sam ja zadovoljan i kada sam na nogama. Da. Kada sam već na nogama, ja sam zadovoljan. Ali da sad radim punim rečima 8 sati, 6 sati, ja to ne mogu. Jer ne zaboravite da je ovaj čekić od kile. A jedna kosa ima 21 operaciju. Sve vi to morate milimetar po milimetar ići. Hoćemo li da probamo? Hoćemo. Znam, lako moram postići 650 do 700 temperaturu. Kosa nije samo alat, to je stvar prestiža. I Ahmo to radi sa posebnom pažnjom. Ja moram poznavati mjesta kome, kakva je trava, koja je vrsta trave i da li imamo mekše trave, imamo višlje trave, imamo djetalno, imamo otave. I sve to ja onda mu uzmem i onda mu kosu ja kako treba. Postupak izrade kose je dug proces. Praktično jedna kosa, jedan dan. Kose se prave preko zime,
a kaljenje se ostavlja za maj mjesec. Sada se poslije Đurđev dana, odnosno 6. maja, kaljivaju kose. Jer mi odgovara i klima, i vegetacija mi nešto odgovara, vrijeme je tiho, blago i jako podobno je vrijeme za zakaljivanje. Dobru kosu sada se može snimati. Dobru kosu. Jer garantujem da 100% da mora valjati. A ako si, pa vjetar puše, duva, ona puca, gotova, prebijena. Ovaj komad čelika debeo je 18 mm. Kovanjem i topljanjem on će se svesti na 1 mm i na kraju na 1/100 deo milimetra. Vidite sad ovo ovdje, ovo nije dobro bijelo, pa zato pazim da se ne rastavi. Jer ovaj čelik ne podnosi visoku temperaturu. Ne smije. Ne smije biti. Do najviše 700. Od 650 do 700 je i to da pazite. Jesi? Od 72. godine u radionicu je uveden i mašinski čekić. On svakako olakšava kovačke muke, ali i tu se traži iskustvo. Dobro, ali brzo se mora pogriješiti. I sad vidite, sad ovaj komad treba da izađe 75 cm kosa. Evo ovo je već debelo, sad još trebalo tanje. Kada kupujete kosu, vidite sad, ona mora biti sva jednaka. Već sad ide ljuča, još ljuča. Sad to je zvuk koji proizilazi kroz nju. Ako ste vi zapeli, a ovo je dočekalo, nadima se i puca. Ne izlazi nikuda. Ahmo je sada izvukao vrh, središnji deo i petu. Kosa ima dužinu koja se traži ovdje u Bosanskoj krajini. 72 cm. 72. Sve odoka radite? Sve odoka. Evo. Ovo ostaje ovdje jako da je ne može prebiti. Evo ovo je sad završanje ovoga. Gledajte. Sad ova kosa ide na vodano poliranje. Sad je sve završeno, evo, sad ja to, i sad ovo moram ravno polirati. Sve to da ispoliram da bude ko bijelo, koji ne znam. Evo sad ćete vidjeti. Evo vidite. I sad idemo dalje. Sad ide da se suši. Jeli? Jes. I ja ću vam sad kazati šta treba. Još sad je već sve preciznije. Sad se koje sve... dolazimo, evo sad, jer pošto je bilo u vodi. Aha. Pa da ne bi to, evo. I kako da se osuši malo. Dobro. Sad idete da, šta radimo? Da je ravno oštro, da bude ravno, da ravno sjeći, kad iskiva da ravno isto bude. Ajmo. Evo. Kosa je sada završena, završen je taj grubi mehanički deo, a predstoji kaljenje, a to je već alhemija. 2012. Pre hemije ukucavaju se inicijali, majstorski potpis, mesto i godina. Ovo je kal, vekovna tajna kovača iz Mrkonjić grada. Kal koji čuva Ahmo u ovom ćupu star je koliko i njegova radionica. Puni 500 godina. Kal jeste tajna, ali znaju se osnovni sastojci. Medvjedje salo, od medvjeda. Jazavčije salo, loj, vosak, zejtan. I to se ne smije staviti mnogo. To je jedna mala čajna kaška. Na 10 kosa. Ako bi stavili više, ne bi našli, sve bi komadi bili. To čuvate kao suvo zlato? Pa moram čuvati, jer od toga sam odgojio familiju, porodicu. Zbog toga sam i poznat u svijetu. Kosu može svako
Svako napravite. Sad ću ja vas za 48 sati napraviti da ćete vi ručno spremiti kosu, ali nikad je nećete znati kaliti. U tome i je tajna. A ima nešto još što vam ne mogu kazati i odati tajnu kala. Vi ste nabrojali šta sve ide. Medveđe salo, jazavac. Jazavčije salo, loj, vosak, zejtan. I nešto što ne smete da kažete. I neću vam kazati, još nešto ide. Ostavio sam to u amane svoje djece. Jer ja to moram znati, jer mi je to otac prenio. To ne smiješ kazati nikome. Samo porodici svome sinu, ako ga budeš, kaže imao. Pa mu reci prenio. I ako bude nastavio tu tradiciju. Jer ja sam poznat u cijeloj krajini, kaže. Pa u cijeloj Srbiji. To je govorio vaš otac. Otac mi. Pa tebi sam to, kaže, ostavio. Ja neću, kaže, ponijeti ništa u grob. Ovaj deo posla, kaljenje, Ahmo ne može sam da radi. Zato je stigao sin Nermin koji će odraditi posljednju fazu. Ovo je sada što smo je mi hvatali prljavim rukama da se opere. To je kao vidu šampona, ali je to industrijski sapun koji probija čisti. E sad je grijemo. Evo je, vidiš. Koliko stoji kosa sad unutra u kalu? Stoji nešto 10-15 sekundi. I onda? Sad se vadi. Ajde. Evo je, vidite. Vidite koliko je kriva. Jes, Boga mi. I sad je čisti. Jer da ne bi otišao mi ovaj dio kala koji se zadržao na njoj, odnosno ove tečnosti. Jer mi je to ja ne mogu više nabaviti ni kupiti ni. Nermin dodaje vazduh i time minimalno dodaje temperaturu. I sada čelik lagano menja boju. To je sada završna obrada od koje zavisi kvalitet kose. Iz žutog u plavo. Nema kakvi boja. I povremeno te koje su boje gore prelaze dole kada je se kosa oštri. I ti ga polako sad, ovo je pravi kal. To je pravi kal. To je da bude jednaka sva. Jer sad kad je bilo crven, onda je bilo ljuto, frcilo bi bilo ljuto. To je ono što sam vam pokazao. Znači on lagano dodaje poveća temperaturu, ali ne sme prejako, ne sme slabo. Ne sme, mora biti jednaka. I jednako i polako i tera ga. To je ono što sam vam rekao, milimetar po milimetar. I steruje ga dalje. I steruje dalje. I mora saći sva. Ne može svako. U ovom našem radu nam pomaže i nekada žena. Žena? Ona je toliko stabilna, ona je to nevjerovatno. Svaka žena ili? Ne, moja žena. Supruga? Supruga. Pa ovdje sad na njega ceo teret ove kose pao na kraju na Nermina, sina. Jer i on trpi veliku temperaturu, drži mirno i levu i desnu ruku, dodaje iz pluća. Ovo je sve, ovdje kad se pogriješi mala greška. Gotovo je, greška te košta. Eto, jeste vidjeli da je sašla? Jesmo, sad to je baš za kraj. I sad šta smo još ostali? Sad ide na peglanje. Na peglanje? Kako sad peglanje? Sad sve ručno peglanje. I sada je kosa završena. Kada smo izašli napolje, Ahmo je dao kosu svom pomoćniku Draganu Lekiću. On sada otkiva kosu ili navlači žicu, kako se kaže. To zna da traji po nekoliko sati. Pre nego što će krenuti da kosi. A kada krene, onda kosa prosto peva. A da ja sada kosu kalim ko moj otac, bilo bi 1000 maraka. Znao je tako urediti, to nije kosa, to je kaška za jesti, toliko ide. I garanciju je davo. Pa šta da kad naša djeca, kako će otići na zapad završenim zanatom, ne znam, paliti mašine. Gdje mu je praksa? Praksa je sve.
Teoriju mora bubat kogod hoće. Teoretski se može sve izvesti. Praksa je život. Onoga što ste učili. Nema. Ahmo ovako radi kose preko 40 godina, uvek na isti način. Tehnika jeste ušla u radionicu, izbacila stare alate, ali kosa je nešto što svaka kuća na selu ima, makar kao suvenir. Tehnika je prevrnula sve, sela se ne obrađivaju, svijet je neka 4 ćoška svijeta je otišlo. Nemate čovjeka da se nasmiji. Pa šta je, je to jedna hrana, to je jedna tableta koja mora svako da guta. To je veselje, to je pjesma, to je zaprekancija. Danas nema svako, kaže, ma da se zabavi o sebi, upravo je to. Svako gleda svoj. Pa svako gleda svoj posao. Ne znam šta da vam kažem. Kose iz Mrkonjić grada jesu najbolje i to je dokazano. Ali ima nešto i do kosca. Milorad Sladojević ima najviše pobjeda na skupovima kosaca. 15 puta je učestvovao na rajačkoj kosidbi i 6 puta pobeđivao. I ekipno kosci iz Mrkonjića imaju najviše pobjeda na rajačkoj kosidbi. Milorad je danas profesionalac. Meni je kosa zanimanje. Jeli? Živim od kose i obilazim ova kosidbe i takmičenje u košenju trave. Pa sve moraš imati kose, moraš voliti kosi travu, moraš znati to. Sve to ima svoje. Možeš malo snage imati, ne možeš snage. Možeš svega imati. Tokom godine Sladojević se pojavi na svim takmičenjima, od Slovenije do Crne Gore. Pa idem, pratim, a jednostavno živim od kose, onda kako radim kosu, ponesem nešto, prodam po neku kosu, doduše ona sad već su vernira, ali ja mogu živjeti od nje, a volim, brate, i kosi travu, nema šta. Voliš? Volim. Pa ove su šampionske kose, one su skupe, cijene, ne treba ni oštriti. Kako to? Pa ne treba, šta ćeš, možeš da kosiš kako hoćeš. Nema oštrenja? Pa 100 metara, a na oštra ide, to od šale. 100 metara može bez oštrenja? Bez oštrenja, da. I poslije toga moraš malo pa naoštriš, pa opet ideš 100 metara dok imaš snage, onda kad nestane snage, onda oštriš svako 50, svako 20. Tako ide. Što god više kosi, ona, pa po mojoj nekoj procjeni možda se naelektriše se. Što god više kroz travu prolazi, ona dolazi sebi, negdje slađe uzma. Tako. To se tako radi, malo se nagneš napred, jeli? Pa sigurno. Pa to bole leđa? Ne bole nikad kad kosiš svaki dan. Stvarno? Nikako. I nikad bolt neće leđa kad kosi. Ali ti lepo zahvatiš, ništa ne propuštaš. Šta oni gledaju, ovi sudije i ostalo? Pa dobro, brzinu, kvalitet košenja. I brzinu, jeli? Pa brzina je prva na redu. Ali lepo se i čuje kako radi. Pa dobro, dok je trava malo starija, ona će se bolje pišti. Kod nas kažu, ove možeš štapom da kosiš ove trave. Jeli? Ovo smo sad mekani tako. Pre 40 godina znalo se da kosidba kreće krajem juna i da traje 30 do 40 dana, i to po ceo dan, od jutra do mraka. Danas kosi se skupljaju samo na kosidbama, a to znači 10 puta godišnje. Tek toliko da se obogati događaj koji drži do tradicije. Milorad Sladojević je jedan od retkih koji i dalje živi od kose. Ja mislim da je kosa ipak preživjela ova kovanica, sigurno. I sad, ljubitelja košenja ima sigurno, još ona je pustila svoje korijene i nađe se negdje u Crnoj Gori, Sloveniji i tamo, Srbiji. Znači živjet će još to? Sigurno, preživjet će. Sad ne znam, u bolja vremena možda će da se vrati nekad u košenje. Drago mi da ste upoznali. I meni. Svako dobro. Hvala. Nedaleko od Šipova je selo Mujđić. Ovdje živi kovač Jovo. Teško ga je naći, em je zabačeno selo, em je i sama radionica neprimetna. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste Jovo Kovač. Jovo Kovač. A prezime vam je Kovač? Prezime je Kovač i po zanimanju Kovač. Ko je napravio ovu kovačku radnju? Otac? Otac pokojni. Bio mi je, da vam kažem ja, dit, pramdit
kovač po zanimanju. Ostao sam ja tako da mlađi neće to da rade i tako. Jovo je odnedavno u penziji, a kovački zanat sada mu dobro dođe da zaradi koju paru preko. Slabe su penzije do kraja. Naravno mi koji imamo puno radnog staža i starosti godina, a mlađi čak imaju veće i penzije i tako. Svaki dan evo stižu poštari. Valja platiti račune. Dobra momka donio račun. Račun ipak. Jovica, veliki i maj se dobar čovjek. Pa nemoj mu račun danas ako Boga znaš. Pa dobro. Mora se. Mora se vrijeme. Sve na vrijeme svoje dolazi, ide i tako. Jovo ne radi kose. On radi ostale alatke, a najviše noževe. To je stari nož, šklopac. Jovo radi po porudžbini. Mušterije nekad imaju posebne želje. Evo, ovo je cev od puškomitraljeza. To je kvalitetno parče i može dati dobro sečivo. Koliko puta ide na vatru i ponovo pod čekić? Koliko puta? Koliko će puta treba? Ide 50 puta. 50-ak? Ide. A šta radiš od ovog ventila? Samo pogledajte ovako kako se to radi. Aha. Jovo ima staru kovačnicu, toliko staru da još nije uvodio ni struju, pa završne radove završi na drugom mestu dole kod kuće. Treba imati snage za ovaj čekić, pa ovaj ima 2-3 kila. Pa treba. Da, kare, imao sam 8-10 godina, tako sam počeo to raditi. Koliko je bio debeo komad taj gvožđa? Koliko je bio debeo? Jedno 3-4 mm? 3 do 4 mm. I sad će da siđe na ispod milimetra? Da bome. Šta su ova imena sve tu što stoji? Ko je šta dužan ostao? Ova što ste napisali kredom. A vidite, zabilježim uvijek ljudima kad nešto hoću da otkujem, da ne bi zaboravio. God da su, pa se more malo i zaboraviti. Ili ostanem nekome dužan ja, ili neko meni i tako to bilježim. Se oladilo? Nije. Kako ga vi to rukom? Pa to je sve brzina i navika. Evo vidite. Spremano znači sad da je, samo ga treba sad finirati, jel tako? Boga mi, To doveli smo ga skoro do kraja. I onda ide šaranje i tako. Kakva radionica, takav i alat. Nijedna mašina, sve ručno. I meh radi na ručni pogon. Rog od ovna nije teško oblikovati. Kao i gvožđe, i rog ide na vatru. A vidite jednu stvar, neko ako u vreloj vodi, ne to ne, ali ne smije rog ni da pregori. Pošto ne bi bio kvalitetan. To se radi sve po struci. Stavljamo mi to u 2 ploče. Aha. Idemo u škrip. Sad ste ga malo samo stanjili. Da. Znači on dok je vruć može da se lepo oblikuje. Da bome. Aha. Skidate ovaj višak. Da. To je tako. Na kraju ostalo je da se dijelovi spoje i da se sve uglača i izbrusi. Trenutno u selu je slab napon struje, pa će to i ovo sam završiti kasnije. To tu bude. Na kraju nož treba da izgleda ovako. Stari nož klopac sa drškom od ovnujskog roga. Jovo je u selu Mujđić, nije mnogo uposlen, a rado se maše čekića i izvlači noževe i ovnujske rogove. Treba ga samo potražiti. Živjeli puno vam hvala i želim vam sve najbolje. Živjeli.
Generalni sponzor emisije Sasvim prirodno. Swiss Lion Takovo. Snaga Srbije. Nedaleko od Šipova je i selo Majdan. Tu uz put jedna do druge su kovačnice braće Anđelić. Najmlađi je Ostoja. A volim ovaj posao. On je da je potežak malo, ali ponekad i nije. Ispred njegove kovačnice izložen je nešto širi asortiman. Tu su kotlići, roštilji, sačevi. On radi i alate i širu galanteriju. A dođe neko i naruči ono najjednostavnije, mašice. Ove mašice će biti poznate i vama i meni. Ostoja je najmlađi kovač u ovom kraju. Iako već ima 15 godina iskustva. On radi brzo i izlazi svima u susret. Zato ima pun čekić posla. To nas najviše izvlači, ovaj put i prolaz. Može on biti najmlađi kovač, ali ne može da menja alat i radionicu. Menjaju se samo zahtevi kupaca. Što god se ne može naći negdje u svijetu i u prodavnicama, oni dođu kod nas tako da im rješavamo. I kaže, daj vidi, ali možeš li mi napraviti ovako nešto? Onda je samo stvar dogovora. Jesmo se udaljili od sela i jesmo se navikli na gradske gužve. To je uopšte danas pravac skretanja naroda. Ali nešto nas ipak vraća. Selu, kosama i kosidbi, džepnom nožu, šklopcu i mašicama. Gotovi su gotove. To nam je poreklo. To nam je nekako pri ruci, makar samo toliko da nas podsjeti ko smo i odakle dolazimo. Upoznao sam ove vredne, posebne ljude i jasno mi je preživeće i kovački zanat. Jer ko ima zanat u rukama, neće ostati gladan. Tako je oduvek bilo i bit će.